December ndagira ngo urebe hano dutangiriye 13th, mu kwezi kwa 12 2003. ku itariki 13 mu 2003 niho dutangiriye hitwa ngo ni muri Ada Iraq ni muri Iraq murahazi arahirye 8 p.m. byari saa 2 z'ijoro habaye iki blankets the farmlands umwijima ukabije along the Tigris River. hano mu ifamu Special Ops soldiers, Task Force 120. abitwa ngo ni Special Force muri task y'ijana na 21 bari barimo bagenda gake gake. They are exhausted. Icyo gihe bari bananiwe on edge. The first 2 target farms were empty. gusa aho bafataga nk'igipimo cyangwa se ibipimo bibiri bateganyaga zari inzu z'ifamu ebyiri basanze hari mu busa. It seems target number 1, the ace of spades, target ya mbere baraburiwe slipped away like a ghost again. gusa bakomeje kugenda babona mbega nanone hameze nk'umuzimu nta kintu bafashe. gusa Colonel James Hick yatangiye kureba ku isaha. uyu niwe wari ushinzwe mission yo gukora iki. Time is running out. Hebye ku isaha abona igihe kiri kubasiga. But tonight they have a secret weapon. gusa iri joro bari bitwaje intwaro y'ibanga. iyo ntwaro ni iyihe? Not an advanced drone. ntabwo ari zino drone mubona zigezweho oya. Not a spy satellite. nta nubwo ari zino satellite mubona zicungacunga oya. But a terrified prisoner sitting ahubwo bari bitwaje imbohe cyangwa se imfungwa ifite ubwoba. in the back of an armored vehicle. yari yicaye nyuma mu modoka. The fat man. The fat man. wayibonye? iyi niyo mbohe bitwaje. iyi niyo ntwaro itangaje cyangwa se intwaro y'ibanga. Muhammad Ibrahim. uyu mugabo yitwa ngo ni Muhammad Ibrahim. The head of Saddam's personal bodyguard. uyu nguyu yari ashinzwe abarindaga Saddam Hussein. The soldiers pull him out. abasirikare bamusohoye mu modoka. Muhammad Ibrahim ari mu turinete. Toward an abandoned mud hut. bakomeje kugenda bajya muri ya nzu yitaruye iri mu ifamu. kazu gatoya kaba kari kibere mu ifamu. yarahagaze Muhammad Ibrahim. rangije arareba. And then he kicks the ground with the tip of komeza kugenda yitambukira gusa akandagira nyine ababaza ubutaka. a spot that looks nothing like a hideout. gusa ahantu bari bari byasaga nkaho atari ahantu umuntu yakihisha. Just dirt, garbage and an old rug. atangira gutera umugeri ibintu by'ibyanda byari biraho. They clear away the dirt. abasirikare batangiye guhanagura aho hantu bakuraho ibintu by'ibyanda byari biraho, ibipapuro, ibipara. bahita babona akantu k'agasima nyine tu kagasima gakavaringa. bagakuyeho. The stench of rot and stale air rushes up from the earth. A black vertical hole. bahita babona umwobo muremure umanuka hasi. Weapons are raised. batangiye gukura y'intwaro. batangira gukura y'amagrenade. Ready to fire. biteguye kubatwika. But a sound comes from the depths. gusa bagiye kumva bumva ijwi riturutse hasi mu mwobo. Two dirty trembling hands. bahita babona noneho ibiganza bibiri byanduye ndetse biri no gutetema. A man with a long beard and wild hair struggles to pull himself. babona umugabo w'ibyanwa byinshi, ibyanwa mbega bitameze neza, agerageza gusohoka mu mwobo. The soldiers freeze. This broken face. abasirikare batangiye kwitegura byanyabyo. looks nothing like the dictator on. gusa isura ye uburyo yasaga nk'aho atari umuntu w'umunyagitugu. ibyo yari ameze. English, with a voice that sounds like it comes from the bottom of a well, the man says. gusa mu rurimi rw'icyongereza uwo mugabo yahise yivugira ati I am Saddam Hussein. je nitwa Saddam Hussein. niwe Saddam Hussein ubundi abantu mutamuzi do. Saddam Hussein ni uyu nguyu. nje perezida wa Iraq. ikindi kandi ndemera kujya mu biganiro. ndemera kunegosiya. niwe Saddam Hussein. bamusanze mu mwobo. batugarure hakuno amezi 9 aciyeho.